nong kelam phadlo chemle ni kabu hagni no phai yong gasni yong ni tarik uman da gasni ko sakan mo hagari jantia ko maya yong I kawi kwa open che kejak na ba ki nong kelam gi wa chwa yong a de pon sien permi I bertut rilum jantia hanrai ngakwa open che yepi le dong rilum jantia kita kiri thor chem chpo bordar do do ki sa kapangla cha asam neni khmat em kami pun chong lori mi ya gentin ya ka chnong ka thau yong I ya ka tha yong I da ka ri chan tia ngat ka tam ngat mu ba seguwi ko wong ini de yor bro da tai pu chong de ya bi ko gen lang si sin supaya ko chong la ko gen lang bi yo e ki jingkram ko che kadar yo patpa wa mini usya thu ya ga ni ga jeki yong I naman tau dawai ya ga ni review ya ga ni ga recession policy kerpat di banbai di perlok ke chong sa yen lang sirup yu kebai ya kemutu yang kesen kemudian kercan kemudian em lang sirup waga em lang kasalang san phau di Islam kata to kemutu yang kesen yang JSU kewara cina kewara ni ausdan cija di Spanyol puan ngawang yi hok yo biong bioro utia ceprang Yek uyo, yek uyo, yek uyo, Islam, Islam, Regentia mo, Islam, Islam, orang le Islam ke beri nyautrat, Islam, 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 kulai cipon sejarah ngo, hari kapor, kawa kata siapa uang rubi dondi, no. Kapor, ko penman I ke JSU rangkat boy bituan kisan rangkat ki perlok kisan ke WM hani apor jantia ke jantia Students Movement ke East Jantia National Council wa ke jantia Youth Federation kenin to de ka kam ke wadang themme hagri kisan pui di Islam ke wa ke jantia ke ri khasi wa ke bri nyautrat dawai naga sarkar henrai ukwa open kemo em kita thọ le hagri noi lam ke uring meu I ru usnam chijar kan despa prabanyau hagpor ki president ki sekretari noi lam uring meu ngasen le judawai naga sarkar em kami u penkelano ya gani corruption policy hausnam arajar hagpor ki noi lam uring meu JSU de pha ke jing tho sa sarkar jelag yong I dem kamu review ya gani corruption policy henrai siau tho I ay maghantin wong we are late to react selami ubkhim hangin kapor hadin wagwitan kinok kini pukul party mi ke japrang ukram namanta kayap kem namanta kipatan kiyong I namanta uyoki yokre kikon gari kikon gajai bru yong I siau ke support Yo tai urang ba UM hapo shilong ucatkan namanta kayap kem gari namanta kayap kem gari bajai bru yong I sau karpang ke khub ke jing khublai ye ki senjuk wa chong ri jantia ke ora po chopor mg ke ta mensin uyarap dan ukarchan namanta ka bhagamiat yong ke imlang salang penkembo go ya gwi wa klam unoi lang morim yong ia choyonga umar rikot paren de EWP ke number ko pi happy perkhat manapoi biciyung kapon kaperla wono chiliang ya ga jadru rigasi rijantia wogi garo henrai khana yepi kani to kapor ko ong yepi de to kapor udawa no I uperkela ya ga reservation policy kini kita ya wadap ki number ko umar record ko open che kajam naga apo source lepan ru naga product chkhos thatsolang kata imani not lasispa ka high court haporumi kini ki result krekam uwi ukasi jantia le memmi u ka pertoi hapo katai ka thau hapo katai ka office hapo tunri ni yo bi doktor kiwa sumare gimrat kini ki veterinary department de chenna bha go itu torno uperla jibon jegaro ile wajah kami hadin di garo de yogi sopau hapo sopau nak chispa ya gani resolution policy chijak despa nyopuar katewan dang bam gi napo kate to reservation roster dewan mi kate roster pun ukeli ke resolution roster mi ka manong ka high court ya ka sarkar AE dan kata roster yo te pi ka mo thungki thungkre ya kina kro po ka jalag yong I
ke kelas di yang katai ke roster nag office memorandum haulai me ajar puar kwa obo kuwi gadak jingkeli kiyi kimong long kimat kiwa a suggestion kuwi ga buit kabor yochna bi ya katai ke roster ukurun bi jadi nerus nam cijat des pa nyapuar Kedua cuai ke pak ini hagi ni ki acek lagi alane kita ki garo so pau lagi kita ki kota kata daudu I warok kita ki so pau ke em cuai kenorem wagasan kamjo ke JCCRP yani naduk Islam wadadap henry banse wani upen siau tu cucu ibi pa ni pa la dia wagani ke sarkar review wa yani resolution policy kwa kula caprang ya ke roster sa lepau tu lig Islam so pau tu lig Islam ki kontrol yang region tia wagari kasi myoki depi dalilai ni pa kaperla kata dangno cidiang cibun cigaro kejing dawa yongi mandu ke widon hi em ko ejingmut ilam pa bi review du ke roster dan hi henry kada keli pergi department repair yang sokar jala mem ko wina department ko em ya kata ke register ko bu ya kita ki roster ne yu om kita ki reservation ki kota na bantau kasi jentia ko garo sampu wit kisnam ko dalai the UP desnapi kamon ka kom thungkre potungkam hapo ki department ko repair henry ngasiang ko bidon hi ko jingdawa yong ini por MKM de roster MKM perkela ya gani resolution policy nei ba ka jing dawa yongi man go chong nong rim nei ba par wachna ye ni chija fnes pa nyopar resolution policy khana chi ka tu ki lan guang gi hapan ga kat kam ka jing pun pa hapo ga autonomous state of Meghalaya kada man ga jing pun pa I ga ta ta mi chibun yu garo kada kami sekali uja gi kada kami sikami u abi u suki kaya wajah ikon bagi patan kimerit kiyong I. Sasisian ko awang hini kapor, wag jingale, wag jingki yung JCRP. Untuk put kedua hini don hi, henry ikerpat I yung A bagi jingkersan. Tui kaman bay, dagwa kawan AEE, gupli, dagitagi senyang, dagitagi poisa, henry ngawang UP. Kewidon hi lem lang pi daga pran yung pi daga bor yung pi daga mesin yung pi mango kawan kamke kini ka jingale yung I sajisin ku brai cijango ka jingale ka yung pi hari naga por sopor lang rangkat hani ka por urang dawai ya resolution policy ulai biang ngawa cakapenta ko ikram pi wagan thok pi ino mikmat yung I ko wi ka kentien wong gi ha ka por election u candidate perkhadu ya ke jingjok henry ya ki bru yong I ko thakut ki perkhat ki laga jong ka party laga jong candidate henry ha ki sandli kisnam kadang mi ki issue ko fair ki jaj bru milingi ya ki sen bhalang immigration policy jo om gi keni to ka kam ko wajwat uye open kala immigration policy yo state Meghalaya henry nga ong go wiron hi Upen kelaya ka MKM itu nomor 8 ru yo mainosi ya kita ge arposo bun boong wong cia ko kami liba wa em gini ki pradok prosnan UM lang hapo ka party hani don ki party kiwa mi ni tai tuan ijat bru yong I ngawong pi ka widon di kani to ka political will kinomi kimat ki pradok prosnan yong I kada em skep pi ka mesin upa oket na mata ka ri ijat bru yong I resign naga party ke wa percha yo review resolution policy yen ni ka election iman ke wa nangtong wa karcha ni pi dara pi penyo pi ya te ke jing perkela ya resolution policy henry ngasiau tho ke di man ke wa jwat kam te ka surung pai ba man ka sur ko em ka mu yeki em ka mu pensiau em ka mi le te ka bor yang pai ba u pensiau tho yeki ngaju ong suwi nyamut kita ki MLA ko job le region dia Cuau chong pi wagi tai tuan ginomi kimat AE gubidon kasur kwa penkela nama kwa penek pensa kejuk resolution policy kwa san pui fi Islam kublai cibon cijango brai am rangkat langu pi warok hani kepor